Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan dari rahmat Allah. Alhamdulillah kita sudah berada pada malam 29. Ini rekodnya dan 10 malam terakhir ini. Tapi nanti pokoknya insyaallah tidak dimungkin. Tapi nanti pikir-pikir waktu pura itu Lailatul Qadar malam-malam sebelumnya. Tapi samanya yang yang patut turun Lailatul Qadar. Terbukti dengan barakah yang turun tiap panitia baca kumbangan. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Ada kira-kira ya lo tepat. Ia nama kepada Allah Taala. Ini umat langit itu mata soe khair ummah. Ini umat to sebaik-baik umat. Terus terang tungka ada kuda bunga pada yang tegau ki berlomba-lomba dalam kebaikan, angkat malaikat nautus Allah Taala. Jadi tungka waktu malapur mereka puan ada kuda pungang di masjid alikuan menyampatu luar biasa puang biasanya tahu makada pilih melok capu ramalang pilih capu jamaah pak ibu ni mak pipa ibu ni agak senang mengurus untuk barang yang karena dia nampak mas terawih, tapi alhamdulillah kuman yang patu buat dia nampak korok malah pilih ni kami. Kutani kung Allah Taala aga nakat tayo, agka di surga tapuan. Magkadai kung Allah Taala pura memang gidain ta surga ku, ye de puang, de nang kanai de surga, wah luar biasa. Kutana si pungalata na malika aga na itaw. Nangka pada hadere madapunga pego parinta niniri papisangka. Dega gan itaw buat sang dinarana kaka. Pura memang iga na itaranaka. Yede nangka na itepuang. Wah luar biasa. Nari magbanna na rumalika sa piwi magkarasin na tawang kay hadere wadang pangamanang intinin na dusana. Tadi mereka ay ang katupuatan karena ini nakatai masiri ko bali bola na juga makada nagala to iro magay barakah na diri jamaah na pasti perempuan diri jamaah de nang kairi te suruga de nang kairi te ranaka tetapi bego parenta ini papisang kaiya na ditellak til Allah Taala khaira ummah ini umat na Muhammad sebagai umat yang terbaik. Dia pada riolo umma angkema diolo narik kode jaga na itadi alo matappa wa isqultum ya Musa lan nasbira laka hatta narallah ingrang riwat makadan na umma na pangulutan Nabi Musa riwat sunna risuro lokat tari na kita na ribuki tursina angka 70 kalolo na tiwi latu ribuki tursina makada ada si pakada ada Nabi Musa si bawa puanna pengala Taala. Nakada na rin pule Musa, de ulo matappo na rin ko de uitay kuwa mo man nasa. Kadi po nga, magkadi Nabi Musa, ya lagi de ulo mitay. Apalagi bangsa na hindi. De ulo matappo. Na karena de nalo matappo, jangka na risura mereka Jibril gora. Patu na gora mati mana kalolo. De nalo matappo. Iya pa nalo matappo na rin ko na itay. Ilalanna kita Taurat na rampe makadala ta'khuzuhu sinatun wala naum. Padahal na yatil kursi makadiro kung Allah Ta'ala de tu na cakarudu de tu na matindro. De no matappo pa ang umma na Nabi Musa pikko carana de na cakarudu de na matindro ku Musa.
Dia nama takut. Nah sebab dia kagak bukti terpaksa isuruh si Nabi Musa. Ala ko dua telo. Akatan ni Musa na inapat tetok ko. Riondro matan rewe. Nala si dua telo pangulutan Nabi Musa. Na inapat tetong riondro matan rewe. Wattunat tatto pangulutan Nabi Musa na riwerin na takko ripung Allah Ta'ala. Dena minta matakko mapamula ni cakarudu. Di sana cakarudu matindro Nabi Musa matindro na muacet sinampo bahwa lenyak paringaranna mak denna italoy dega marappa. Buru. Wadangi mak Musa. Makoni akkelera panganay. Benenge biasa matindro pung Allah Ta'ala, benenge biasa cakarudu pung Allah Ta'ala, maka nasibnya dunia akan hancur pada tuah hancur na yetalo. Jadi dek nang kana matindro pung Allah Ta'ala, dek nang kana cakarudu. Napas matape. Tapi di umat Nabi Muhammad, Masya Allah. Dek toman. Dek nang karing-karingin nagita secara langsung. Dek nang kairitai nagita secara langsung. Tetapi semasa tepek terbukti angka tak hadir ilalang na yendrong. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kengena ayat turun berupa Al-Quran. Napalatu ke kinabita sama memang tugas na nabita mapaca teorio na sabak suruga mapak betau na sabak ranaka. Napalatu nabita idi detonong karitai tetapi metau kiranaka yelawi suruga. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat napatikeun nabita ilalanna surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na majappu puraki pancajiwi li jahannama li se'na ka jahannam kasiran megangi poleri minal jinni wal ins poleri rupa tauwe di pajingin niya rupa tauwe. Jadi boleh koki ayai malah guru makkariyero ranaka makkokoy angkani. Jauh sebelumnya pura memang dapat duduk pung Allah Ta'ala menurut pendapat makkada onroi tanah na ranaka makkokoy de na macalla lapin nama bolong ni. Ataru palla. Yene perlu ya tikeki. Aja na makkada. Ranaka ukko lagi lino. Na yero ranaka macawi ni sialalla manibawang. Lino kuburu akhirah ranaka to na patalalla mani. Patalalla ni na temma kapallana ranaka. Maka kira-kira persiapan. Okko na lagi lino na reko kebakaran bari boleh 10 lalla bola na ini pasti ada 1000 panon may barata. Ngraw tu na kebakaran sentral sengkang. 10 ra bola de bajang sentral terbakar mana kata kumi 1000. Nakka kugas na nakka calalena masinana calalena mana maka nonno. Unro tahu na kebakaran. Jika na misa na sangka lirang listrik. Padahal 10 lalla bola. Apa nunok mana barang na para lapinnya niro. Magi makukuin apin na ranaka napalatu ke pung Allah Ta'ala nak bilitang ilalan na ya na podak kiri ke mata magi na santai-santai mopi na patalala menbawang. Hari ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah biasa yang kali nga maskadero ranaka wa quduhan nas wal hijarah. Na iya ajutununna api bahasa niya tahu. Timbul pertanyaan, magi na api no nagsalang ilan na ranaka menurut pendapat. Pasabaran na na api nasabari lino negala da tahu. Dia salah da mo pagkajajian narikuan ni Jumai.
O baco, wani Jumai baco, apa tuh ko api ko yawana den ingi. O bacce, wani Jumai apa tuh ko api ko possible ay. Makutana panasnya anak biasa dari kongka kejeje makutana endo magina kama patu api desia bisa panene ini tak riolo makro ambo magina patu ke api ko possible ya itu isengi panene muri olo isengi semoga ini tadi olo pertama-tama menjajah adalah agama yang menyembah api yenaru naita tilana sallange de gaga lan sallange pakalak di api de gaga Pasa posi bola. Ini tani masih alirik taman ang posi bola baso di pandai ajena din keperhatikan. Kung kaposi nang katutu ajena. Kung kajena nang katutu timun na. Teka ni timun na bola kung mana kaposi ni pandai na timun na din pandai. Masih bola nga mata na narutungan di bola kumapak ko. Napalipa si posi bola na si bola ba napalipa. Napulay na malipa mapamula ulo na tuwaj na mabombo mana. Ano kaposi bola cek dia bawa kroket putih di buku rengi. Maka dia guru tadi kami semua guru. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ia naro pasta barang na api na sawa mage mero ya pitangi matok postori mondri. Maka dia sinin na rupa tau yang ket pakalat di api rilino. Iero ati pure musompa de na tuluk pode nule mewe ko pole di penglatala bahkan ripasi talla mo ilalan ranaka. Maka tosi pale nang kabatu nasaba rilino ni gato pakalat di batue jega ni sompe berhalai kega ni lokka melo lokko kuburu ito na pansabare cha kilo kamila magas na macer kuburu dia pami gato lokka masalah teka nene engkanya pomo ya rengi kasi dalle kenapa nene pemati yang bermelo dalle alengi kasi dalle pomo kasi he to atewe min magas na mataje pa doangan tania to agas na to lokka melok to matewe tania yan aro biasa salate kaki idi milo lokka bacani kuropate tana to ti lokka melau nasapu ni batuna nasapu minyak na pana sompa gabe yene melo to yak pitang makka dayero batu pura mo pagalat bi batu pura mo sompa ririno denule mewai ko mala di pasitunu mo ilalan ranaka. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pertanyaan yang ketiga nangi makada pas sabar megangi di naranaka jing nende rupa tau aga tosi pas sabarna. Na mega rupa tau tama ranaka. Allah Ta'ala sendiri jawab. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punai hati menandro ne kadena paskegune untuk pahangi ayat-ayat na Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nereki hati nalorangi paskeguna untuk pahami ayat na Allah Ta'ala. Sebab mati yana roati merupakan sopir. Sopirik na tulan roale yana suati. Luqmanul Hakim mangkanang kasi waktu di pakampi bembe di dia tahu. Dari perintah na Luqmanul Hakim tu magere bembe na suruh piste bembe iya kami na macumo na inapa na suruh malengi juku na iya makan singi. Lokani magere bembe Luqmanul Hakim pure na lope bembe na lila na sibawa atinna na tiwirangi punggawana. Sisana baja isuro si magere bembe tapi makokoe iyero juku na kami na maja. Magere si Luqmanul Hakim nala si lila na si bawa atinna. Napalat si lolo na punggawana yang parang Luqman misomoga palay sini majak madecenge. Magangari ki po natak tumakada mapagkoro. Wani usuro ki mala juku na kami na magkaksim walit ka lila na si bawa atinna. Sisan na makukuin melaw ka juku kami na majak manang kamulit si ka lila na si bawa atinna. Taparajang ka dang pagpuang. Magi na wereki na sabak magay iye lilay na jupu lilay na si bawat ye upano makasing lila na si bawatin na tayo makasiman tulan roalena waretiki lila si bawaju agas na atin na upano majak mana ni sini na lang roalena. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi kuni malah kesimpulan maka memang ati. Jadi biasa tumita kita makasilan roalena tetapi majak yatina. Ini biasa masalah. Narik kuatina majak paja salama.
Malaki akele rapangan sedia baralle nari kumasola ngati nalo diagay. Loi di wasa bonyoi, loi di tara makabongi, loi di gesara burui, di batte mapai de nagaga. Loi diagay. Bakule pa ni akele rapangan na iati, atin na rupato nari kumasola ni nari kumabukan niya. Nari kumagpikiri salay. Kedona magkadanna, kedona jena magtempana. Nari bicara lebih makabuk pinaya balo mati. Akan masalah, asin masalah. Hal ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu si mata angkaki. Piara ya tita, si mata angkaki bolok ya tita. Ajak lalu angka makadawi, bosan aja mengkalinya ceramah ya. Apalagi Ustaz menceramah kami. Bosan, ajak lalu makada bosan. Kanangka nanti runtui pandritai si bawa doktoro yang berdialog. Makutana itu pandritai doktoro. Nari kongka pasieta talung ngesto talung peni malasa na dek repa bura dek pandre mate ke doktoro. Maka doktor mana sahatu to malasa lagi dek pandre dek pinu talung ngesto talung peni sojo ya apalagi dari kota malasa ni mana. To madisi lagi talung ngesto talung peni maka dari pandre te makotonero akilera pangan na doktoro. Naripuang katau babuka ngatinna talungas to talung panide nang kanang kalinga ceramah mate yatinna ikko mate yatinna yana matalla kung Allah Ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim ilalan natin nang kalasa na tambe si kung Allah Ta'ala lasa na punay ni pacala mapipadi yan ay suranaka yan ay pasabaran yang pertama. Pasabaran yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punai mata ni gede nak kegunanya untuk mitai ayat-ayat na kung Allah Ta'ala. Biasa di lampe makada. Yero mate dipakai guna untuk baca ayat-ayat na kung Allah Ta'ala. Betuan na ada tandra-tandra ada jakuasan na kung Allah Ta'ala. Ye lino lololisa ye pakai baca na sumatatta. Na iya agasan na iya lino camilabak na akhirat. Tuan ada camil lebah, kung Allah Ta'ala na pitaki kejadian maka nariku apapuri pegau apaku jajinan. Kung Allah Ta'ala na cerita ke alun na kurangnya kisah na karung laknatullah alaih, magero karung laknatullah alaih. Jama-jaman na mapadepung warang parang, dan na mega warang parang na takkalupa ko dari kung Allah Ta'ala, dena lo kosu tegak na, aga pamalak na kung Allah Ta'ala, ripatalang ngiri. Tanah mata dee pakite mata ta narikon ka to kusi pai napak depunga bawa ramparan na den lo posu sakka na tajeng ini di patalla kiri pungala taala ni kotanya kulino kopi akhira sambil lepai. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Narikon ka tahu na poji lele minau patame penjara. Dari ini kini kita apa kurang kata penjara tu matulah tuna. Aru mata tak manang dipakai guna. Tapi megangi na pakai guna matana untuk kait-kaitan ni bawang. Anu masalah ni kena ceri. Nai tete pegau salah macet toi pegau salah. Nai tete umpamanya korupsi macet korupsi pai tegare korupsi de tu ni dikeng mame malupun bolana rai lebih tu macet tu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Perlu mati ke review nama mata saya. Tapi mega tahu nagsabari na gara-gara matanda na tama suruga. Nariko sebaliknya na pegaw na pagkegune matanda untuk pangayak na kung Allah Ta'ala. Arampe riwayat maka dari Rasul na kung Allah Ta'ala ang kasih di tahu. Takapul Rasul na kung Allah Ta'ala rikong kana dua telu dosana. Ritimbangi matana dosana na iya amalakna. Ari kumatane tentu tamel alanna ranaka fa amma man haqqat mawazinuhu fa huwa fa ummuhu hawiya nigi to maringat timbang amalakna tamel alanna ranaka hawiya tapi waktu nariantara angka silampak buru matanna mangulur kung Allah Ta'ala tuang wasap pura ng kalinga na rampe na dimmo maskada Nigi tau pura
Picaki bulu matanna na karena mengerangi sinna dosa-dosana harangi tamak ranaka puang bulu matanna mangulu. Nah ero aga senna taung riantara iya na bulu matanna puang pure kerak rilino ne ngerangi dosana magi na riantara lo ranaka puang. Asabaat dararinna iya bulu matanna iparewo ipe mayolo pali mereka. Penting yolo tamar ranaka. Engke ba protes. Pura memang narampe na bisa antara itama suruga gara-gara mata. Pikir-pikir ini gede Pak Bu, pura mau kita teri, pura mau kaya teri ustaz na cipi kape pun pura lada ka utan nyero. Pura to kaya teri ustaz magai, mendre makka bali bola aku ya lo tokan mendre na digadi pura lada ka. Oh, pajai ko digadi mo jeng na makka. Ia kerai na maksukos kerak na karena mengerangi dosana. Makotopar salah satu matu i cino-cinongi daripada mashar rios kode naga cino-cinongang ni gairo tawang kaya riwatun na matindro tayo tanga bani motok posi alena. Malaway jenne na sampaja tuan rakang ilalan na tuju na napatak bolo-bolo yung matanna. Namoni si pada ulun na lala Insyaallah icino-cinongi matu de suri mondrin na pungalat ala. Besa mo kiga moto tanga bani pakarai matatta mengerang sina dosata. Pak ye rejina makuku de nyulek kerak Pak. Biasa ngide nang katopegau dosa. Biasa lah dari nang katopegau dosa. Padahal dicerita-cerita aja bali bola tak dosa to. Lele ki joka-joka masulara puntu empamanya colong orang dosa to tapi nangga itanya dosa ini ya dosa tradisi ini bahaya nih Pak yang enggak biasa nih royasan ditanya dosa apa nama tuh biasa kok dosa to monro ko wiri salo okolo kecen ko sa tapal lupo bawa mi dega ka waji silampak mua tapi sudah tradisi mapa ko mana nih mapa mula capa no kro kecem ba heba lebih heba na ko bali. Tapi dia tu gagan rewak ko bolana kada puang taparaja ka adam pecem ne ka nak ko salo malu sulu support dia kagak Pak Mak nanggak biasa nya ro padahal to saya. Iya ne biasa merek cikit teri di Pak Mak yang enggak ya leta dia nang katopi gau dosa. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi narik ko tuli yang ngeramu ya leta makara biasa kita pegau atas salat malam mak teti we matai. Eko tangaban ni de nagaga oni namo jang kerek matindro manatoni. Namo agasan na bakike matindro manatoni toke matindro madena laga sada na suju ipasuju rupata. Dena ya buperak we matena su nariku yang ngeramana ni rosin na dosata. Di dalam kegelapan yang ngerani kupuru makadawi peta pada petan ni kada ko cara leku nariku de gaga amala. Nariku dosa ni bawa pun naiwe ni maga kira-kira rumatu. Dengan sendirinya air mata akan keluar. Mengingat dosa, insya Allah mata tak nasabarin atau utama suruga. Yang ketiga, pasabaran walahum azanung la yasma'una biha. Punaiwi do ciri na kada na pakegune untuk maringkaling ayat-ayat na pungalat ala. Di na pakeguna madecing do cilinna. Dek kumacerame tahu na tuti do cilinna pada para sama na nabinu. Ikumak dakwah Nabi Nuh yaj'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum yero makna Nabi nari kumak dakwah napat tamer jari-jarina ko dicilinna main apa na bomba ulunna betak ni meto makna Nabi Nuh betak akhirnya tuna 50 tahun Nabi Nuh dakwah arwah bapul matappo iya alhamdulillah makasimo Pak we mengalate semua matappo. Ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dek sisa nalo mengkalingan. Padahal ngariku mengkalingan ki amma baca-baca Al-Quran yang kalinga bawang. Nabaca kebetulan dia bisa mengaji tapi mengaji tahu yang kalinga seti huruf seti apalan lolongan. Kuidi sendiri mengaji seti huruf 10 apalan na. Wading 25. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bila bira mengkelinga elong, aku mengaji ko terpisi pada istri elong dandu mereka. Macam tu dia mengkelingai.
Malah na TV lo salah nih. Ya pagerustasi mapa mula malam pertama letu malam 29. Yero ceramah ya tutu sedina kena. Mana pinatero magati. Itu nang kita talumpan ni mana. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Decision. Narik koi padangi dece nasa ngalena isinggung. Padahal jaso rampe makai di paceramai ayat mina hadis. Bara ko pangoto, ko madalangi jokka narik ko tengah nalangi nalappo ko tu. Magpoto ni hadis mini bawa kurang ibaca narik ko pamanya mo pegaw ilesse ko bara dinakan nako. Tapi ko tatto ko yang lappuki. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyan ro pasabaran nalinang kalinga. Upana dai pakai guna matatta docilitta si bawa atitta aga na sa Taala ulaika kal an'am. Iyan na repuro papadal ono kolo. Balkum adal bahkan lesi mariawa pinayolo kolo. Magi kolo angka matanang kama tomatatta. Kolo angka docilinan kama todo cilita. Kolo degaga akal na idi angka akalata. Berarti lebih mariawa ki pai bisa palai sing ke gamajati gamadesing. Nangka panglusta Jibril sampai cede. Loka 2 tellu na newe siruntu 2 tellu kolo. Yan arti yang pertama tedonge. Kita newi tedong. Tedong. Syukur moko bari pungalatale panci tedong ko bangsa niye. Aga nasa tedong masyaallah syukurlah kaya malaikai panci monne ka tedong mapakwe. Wati mo ka chamne ko saloy aga marramne ko saloy. Daripada kelelawar re kumat indre timina matunala chamme. Oh, lokasi malaikai putani kelelawar. Kelelawar. Panning syukur moko gari pancaji ko panning. Ko matindro ko mugattu malemu monriawa ulumu nari ko teme ko mutemiran ro alemu. Yenar nama bo panning. Syukurlah dekka iya. Angka muanneng uluku kamuanneng aje ko panni ku daripada alatie de kaga aje na bobuana na pake jokka. Syukur toy. Ijo kaya alati syukur mukku kalau pun Allah Ta'ala. Ini pancaji ko alati. De mulle tattong. Nare ko jokka ko babuamu upake jokka. Deni sakara kega ulu kega ponting. Aga nasa ngalati syukurlah dekalun pun Allah Ta'ala pancaji oleh timuan neka. Daripada pancaji tau ka dinas sampajang. Pako mate ka mancaji tanah na iya. Tapi kurupa tau dinas sampajang. Paja salama. Ite. Lebih ialah tie paningis bawa tidungi daripada tahu dia nak sampaja lebih mati awir. Apa iro na rekko caga sunna olo kolo mate mancajitana ni tapi ko ini rupa tahu ko de to mas sampajang tuo mopi na dena paja na tando tanah iyo kombo. Mako ko mo leja ka mate po mate no ucipi ko. Tuo mopi te pas na sampaja tuo mopi de na paja tando ko tanah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Narimakuan na naru bagaimana kita senantiasa memikirkan diri kita. Akat tatami meripancai dek gagas sangat dina masumpah. Ipakke guna imatangke na weriki pungala ta'ala. Ipakke guna dosile. Ipakke guna hatie. Sahabat ni nama bela poleri. Nasabayur na pasabarna. Sahabat ni nama bela ki poleri. Menjadi penduduk ranakana pungala ta'ala. Na yero ranake unangi. Waktu nang ka ayat turung makadawa kuduhan nas wal hijarah angka batu na ita nabita iru batu terimpating lepang nabita sapu-sapu maga mo taribatu magi tagputar na wang kalinga ayat turung ayat turung wa kuduhan nas wal hijarah na iyara na aju tunun na batu na niya tahu maka to siya iya na mistanya na matu ipancaja di tunung yan na karalak ka ita ni gere batu mengkaling ayak kerak magi dari rupa tahu angka duci lita magi dengan tu kerak. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, memuari masyarakat siapa tahu di malam terakhir dari kuangka ada tetap bersalah mempamula malam pertama letu malam ke-29. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai manusia biasa tak lupa dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.